Nihinzu Singchabal Paris Singchabal Yakina Hakaflam Argis Servicing RTA with the Katian Silomna Kacamna in he Kantunai Hina Lomna Si Bubi Media Pakasini Radio Veritas Asia RVAD in the Chen Tong Kwana Jun Bubi Tawate Tekana immediately Kani Kan Koram Kan Light Lamin Mun Lin Chen Tawang Swai Today Minda Salam Hakar Services Team Fully Light Fully Kan Thako Atu Pentecost Nizawa Kayan Le Akha Service Line Thavidin Hunna Chiang Hao Tian Kunna Wizard Miakan Tua de Si Divizon Bentikar ha ini kecil sentuh Reza ketiga media video Thongpang Kekarna John pakat ipet lain lah Tizong Kentikok Ina Kan sungkar naa Kan sungkar sunga Kan yatwat sunga kan kuah Te sunga Pakat Thong ithai karna in Rian ki pakati Di tarto lekse Ni zoma Bubini hi Media kong hepit lain Beta ten Thaza apeke Atu liyo i Bubini atu amami Sinok zawakan Media kong hepit lain Punga Toy na kain Alam kang ditika Wulang perkara itu, kami krifa minaju, pas siang terau minin, tipil migrasi, siang terau siang kakazum, ting, siang zombiak ni azumi, siang zombiak ni azumu. Katian John Biabi an Bibi Kripa Kansit Tusa Tumpang Katian Zong Chen Silogan Tuin Kan Zum Naka Bukate Munkatea Comedian Asinateka Kan Lakatan Hindi Zonga Kan Inhani Media Kohupit Lain Media Kutibitu Phone Chunlong Zawya Arwad Mizong kat komen atukan chante ahong thamchau dawi han liwa missionary rian tuan tu kan siang boite kan siate ha Paris te apol tontika gasset te mo silwa tingtang te mo ni pude jutte jut ta kan chon pia pathian pia kan chon pia pathian ha kan chon pia Til kat ay til sining ka kan sina angrati judujun thong kan simi pakat fin kan chon dia bubi aman mi hi media he lain van chung rang lei pen na ading cha zaitin da pathian bithiang hi tam chin chinin thong chin chinin aphakho lai titiga Di media zong hi pathian kaswa minung ani anbun seri pakat pet lain naka fa pinriat akong tuan tiga munkip kakip in man jiwi jutte jun thongpang pe thaitar na pakat pet lain naka atu sinot ni sinoda
alam kami pakhat naga. The digital environment is not merely a set of tools to be mastered, it is a culture. Digital sil pakhat khat atu hibantu mic atesna se, kan phone atesna se, kan camera atesna se, athiam so solo, thiam silawin. Nun thung rima kan thi kan sa nun tarveni chutjun pathian bia kha lam tar dik yes I atukan ni lai mi ha lai nun kung khaitam tikanum chikan ni lai mi kan sa padang ram dam kal tika kan thi kan ru mi te jong kuam thar nai in mi mai a za pina lo te iju kan si kan ma kan lai pun te si ichu te kan ni si ti in kan tar ban te kan thi kan sa ni a uan pi mi te kan media le he tai jong pathian bia chon bia ma kan thi kan sa pi min kan thara ban ingai I pathian bia kon ding kha bukini phaza kan te se machuwa siam so lo si lo in nun kung sim ba inun iding in kan it is a culture kan mai yin je bu pakhat ban tu kan so na aka wedding ka bukin jun thaba te bi se apan hi daga digital engagement enables listening to accompanying and raising the voices of those whose voices are not heard and is an expression of the church social mission. Media kan titika hi digital hi mantika ahman solo jon pakhat pakhat effect like so na ka silowin hi chill ha mau in hin buki o khap na o van chung pen na chau na ga ding cha o kha pathian sim kan phak ko na ga ding cha o kha chua pi ding dia atu sino ati wi jo so just kan ning hani ning ni jana Facebook today like la se kan ko ra tam kan bang YouTube today ha kan bang ha website te zong kan luton ha hi zom te hin kan cha zai ban tu chiu na da ka sa lo cha that na ta chot pia ku si ha ti mi kha ko chiang be ding zong kha kan ha kan ma du na lo kha kan tu asia chun kan tlau so la I nihin thong thia thung te zong a zai ta kan mu Zohan angan tengi angan tenga mi tenga in kula kha akadomi ko chu ka chon pia mi kha anzu e ya isukri so akadomi ko chu kaima duna antua ya Jisu kri he pa pathian duna akam thoin adong tia atua tu kan ni kri fana zo Jisu kri bantuk e pathian du na tua dingha ai zom zu za ni kan nun chunga he te kan thu ma thau than ai zom ni kan pathian du na atwa tu Jisu kri ni pa pathian sna ahal ni gel te pa pathian tu chu ke atwa kho lo ni ati kho lo ni til pakhat man lo Kaima kabinin kapasna dan hal kecil dia te kan pek na rai zai cha kan ni zo Yesu Kri apa du na no azu I atu abentu kan ni zo pa du na Yesu Kri jon dia atu na kan zu kan tua se tun sesuai sama ikan tulai Solomon siang perang ka pathian ni nadu ni ka kan pek lai dia hal kecil sesuatu tam tak muda tak. Yesus Kristus kaima kabinin kapasna halu kan tip na lai yete kan ni zong lan pikam tun bentuk silawin
special in such a hundikansi Jesus Christ ya kan kami kay ma'min in halu ang take na lahi asya chun Jesus Christ kan hal kan humo thak chong pe mo chite kam hitung lo ti ko min lai kay ma akadomi chu ka chon piak ni azul tu adun ti mian si ya Jesus Christ ya kan ka Bapa Tian tu nak tu azung za tu Jesus Christ ni akhacham na biate atling ni Bapa Tian he ai thong za bia achim zung za chil tu ar akathil atu activity-ka Bapa Tian he bia le chuan tha cha kan lita thakan cham zung za le mo Jesus Christ nak takkan tu le mo Bapa Tian tu nak takkan tu le kan tu tak kan zu tak sia chun Jesus Christ ado tak tu kan sia chun kan cham na Bapa Tian akan naik lai so kay male kapa chu asina kan ralai amma he kan lai communion pakhat ka pe tlai na humedia pia Bapa Tian zong ka sina lai Jesus Christ zong ka sina lai Tiang Frau Tiang zong ka sina lai kan tu sarna kan siwe na kan kurwa na Tiang atian ka lai chua tam ikan pula Jusa kay maminin tha chamu Bapa Tian an tek khala an tek kin lai ya Yesu ni akan tica kan na chu Solomon siang ka nak manin awan ka de si ti mi te ka thai si lo hitluk in Chil pek ding va ding prima akan tim piam ni kha akan sim ni kha mu chiam lawin in pu tar lawin I thai tar lawin ka sia chun kan ma kan chi mi lang askola Yesu ni fiam te akan chopia Yesu ni betak te van chu thang na kadin sa khap sin na nang chalam te akan chopia kha jadi na kan ni khaw te zum na te ka ju za ha si kha pakhat Nyaka chitama dia akibide kena izela kedua dia chun oh kan ni zong he zum na ahin chun kan thai pol sa mitso bantukin kan zum bi ha Jesus Christ asi ati bi pu cho kan zum be a ha ko Jesus Christ to ba kan ti bi cho mitso bantukin kan to ti ma ha ko Zai satia Jesus achian si ama cho biang kan su ko sa atu kan ni ha boy pa chi sa ko he pe lai sakrament kan ni ha he kan zo pa se achi sa tak si dia catholic bini kan zo kan so kan thai ko lo Jesus ni asi apisa kan zo ni sa minung ni Yesu roh nak nak mian si atia chun antap Yesu ni asi atia achi asa tak dia kan ni kan zubi kan jauhan Yesu Yesu cha Bapa Tian ni adu mi atu zonza tu Yesu Christ kan ni na Yesu chon dia mi Yesu du mi akan chon dia asi ka zu dia azumi Christ fatha kan si ko ran kan za ma Patian sui kesua hazum kana si nihin RBA day kue kan kue nasama kan so dok lai dong dia hadeng kan patian itu kan sua ini John rin tu nasama patian kesua tam sisi ukon hadeng sama hacam nasi atu dia kar kam lai tekin QR code kete dong kedua I website pakai umlai Facebook umlai, YouTube umlai, mazon tekla scan to in achung le kudu kosi website athak nak pakat jida si ke jun chil pakat kat ko kan dutika research pakat kat ko kan dutika nak website chung kan amin kan ko ni achung kan link te Facebook te ko chika te atlaw YouTube na atlaw ko si website so ama satellite ke ro han chung ko si achung umta ka website pe tak ten kan robi sa Bia o kan pakai nasi, hizon kan tidak len ko zon nasi,
tha jang pe zon na si mai chu kan ma kan ta si tia ruat na si bo khate khan pathian bia ya tha jang la na si van chung pen na kan phak ko na ding cha bom chin chin si ko na ding cha jang kan ni khat khat tha jang pe na si tam pi ka don